I allò que conten de que hi havia, es feien resar i es feien cantar i tot això, bueno, era obligat. El cantar, jo no me'n recordo exactament del cantar, però el resar sí. Sí, sí, sí. Havia que resar per al matí, sobretot l'Àngel no, sobretot per al matí a començar la classe. Clara, sí. En la teva escola? Sí, a la meva escola se resava també. Era obligat. Clara. Era obligat, sí. És que no me'n recordo. Bueno, però jo sí. Clar. Té molt bona memòria, més que jo. Té bona memòria, eh? Sí que té bona memòria, sí, jo crec, mare meva. Bueno, i mos diu que tenien inspecció, que anava algun inspector de tant en tant. Sí, de tant en tant, però molt de tant en tant. Ja. No és complicat, no es marejaven. No. No els interessava, entonces. Estaven donant una bona papeleta a l'Estat. I després ja quan ja... Hombre, si no hagueren sigut per aquestes escoles, si no haguera sigut per encaixarien tots, estarien encara... la majoria, sí. I això va fer... Sí. Després ja no s'ha consentit i me pareix molt bé, però això va ajudar molt a l'Estat a no posar escoles ahí a tota màquina. A més, les escoles que diuen nacionals tenien prou mala fama. No és que ho foren, però la mala fama la tenien. Hem sentit alguna cosa. Sí. Hi havia mestres que no sabien. No, que no treballaven. O que no treballaven, ja. Era un meninfotisme. Ja. Com que ho tenia la paga segura, Clar. o estava don Francisco, doña María al baix, que era la dona. Sí. Després estava Doña Emília, doña Emilia, Doña Alfonsa. doña Alfonso. Bueno, primer doña Emilia era particular. Sí. Y después, Doña Alfonso no, doña Alfonso estaba toda la vida, que dia aquell. Clar. Antes de Garray estava doña Alfonso. Sí, Doña Ildefonsa. Ildefonsa, sí, diem Alfonsa, però és Ildefonsa. Sí. Li agradava ser mestre, que perquè un altre va dir, bueno, pues me'n vaig a una altra cosa. Però per ell, ell diu que sempre he dit que si ell es queda a treballar, ell seria mestre. Que sort, tu, mare meva. Jo, des de luego, no. Bueno, es la vida bonita, que un fa ya lo que le agrade, mare meva. No sé si queréis ver esto, ¡Ostras! que son fotos de... ¡Oh, qué maravilla! Esto es ¡Qué que maravilla! hace un par de años Fotos. unos antiguos alumnos ¡Ostras! que tendrán, yo qué sé, 60 años, Claro. le hicieron estas fotos. Si te importa hacer una claro, copia, y aquí sale el nombre del colegio, que era Colegio Jumer, Claro. y este es el mercado Es el de mercado. Nazaret. Sí. Esto es actualmente la estación de Sí, tranvía. claro. Y aquí, bueno, aquí Qué están sentados maravilla. en los pupitres que hizo mi padre. Aquí están. Sí. Este es el colegio. Y claro, las clases eran así de numerosas, de distintos cursos a la vez. Entonces, claro, estaba un rato explicando a los de cierto curso, otro ratito, y luego estaba la mesa donde estaba él sentado y los niños hacían cola para las dudas que tenían y se ponían así en cola y les iba tocando el turno cada uno para ir a corregir ejercicios o preguntar lo que sea, o que les preguntara las tablas de multiplicar. Mare meva. Pues en esta gent faena, diferents nivells, perquè si parles per tots igual, però si tens diferents nivells, no que maravilla, Vosaltres no sabeu el que ell ha treballat ahir.